ry'abantu 8 bari barakoranye itsinda rya WhatsApp ryitwa Rich Gang bakurikiranwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB aho barindwi muri bo bafunzwe nyuma yuko bagize uruhare mu gufata no gusakaza amashusho abagaragaza bakora imibonano mpuzabitsina. Iryo tsinda ririmo abakobwa 6 n'abahungu 3. Abafunzwe batawe muri yombi ku 17 Mutarama 2025. Abari gukurikiranwa uko ari 9 bahuriye mu itsinda bise Rich Gang ari naryo bifashishaga mu gukwirakwiza ayo mashusho y'urukozasoni barimo Ishimwe Patrick, Uwineza Nelisani, Yozo Pascaline, Kwizera Emelyne, Uwase Sarha, Uwase Belize, Shakira Uwase, Rucyana David na Banza Julien. Bose bafite hagati y'imyaka 20 na 28. Barindwi muri bo bakurikiranwe bafunze mu gihe abandi babiri bakurikiranwe badafunze. Bafungiye kuri sitasiyo za RIB zirimo iya Kicukiro, Gikondo, Remera, Kacyiru na Kimironko mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Amakuru agaragaza ko abo bakobwa n'abasore bifataga ayo mashusho bari gukora imibonano mpuzabitsina bakayasangiza abagore cyangwa abagabo kugira ngo babahe amafaranga. Bo ubwabo nibo bayifataga. Uretse gusakaza ayo mashusho abafashwe barapimwe basanga bakoresha ibiyobyabwenge aho mu bapimwe basanganywe urumogi ku gipimo kiri hagati ya 55 na 275. RIB ivuga ko urubyiruko rukuriye kumenya ko imbuga nkoranyambaga zitabereyeho gusakazaho amashusho y'urukozasoni cyangwa se gukorerwaho ibyaha. Abaregwa bakurikiranweho icyaha cyo gukora ibiterasoni mu ruhame aho gihamijwe n'urukiko ahanishwe igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Icyo gushyira hagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa uwo gihamye ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cyo gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Ikindi cyaha bakurikiranweho ni cyo kumviriza ibiganiro, gufata amashusho cyangwa kubitangaza. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka 1. Icyaha cya nyuma bakurikiranweho ni cyo gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ugihamijwe ahanisha igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 1. Hiriya video y'ura mukobwa wiroshyemo video uyishyize kuri YouTube ukanashyiraho ikiganiro cy'umuntu uvuga ko abaturage babuze ingurane bakaba barimo kwishyurwa. Yego kabyeranya byombi tukaprodinga bareba iki ibyahishwe bikaza guhishurirwa indangara kingurane ya rutasi ko barira. None uwo muntu yamara kutunga abantu benshi akabaye iki influencer cyane. Influencer akora iki? Atwereka ubusa bw'abanyabusa y'aba influencer cyane. Twabonye abantu hano abantu hose bahora bavuga ngo runaka ni indaya abandi bakaba bati runaka akora ibi runaka akora ibi ariko ari ku byapa byamamaza. Honest. Batuye nguyu yanywagura urumogi akora ibi yambara avuga ibigambo biri stable ariko ari ku byapa byamamaza. Inarakenewe. None ngewe umureba nkabona uko yigize nabi akabuko yabaye. Niba byaratumye abandi bamubona nka influencer bakamuha amafaranga niki gituma nge ntaba nkawe? Ubwo byaterwa niba nawe ibyo bintu bikunda. Ntabwo bira bintu bikora bikunda. Ni aba bana tureba biyahura ngo ara posting ifoto yakabura bayireba akarwara. Ayo. Depression. Akarema. Akayizaho yiyahura akavuga ngo ese ubundi koko ndi mubi. Akajya naho yifotora akaza kuri Instagram yambaye ubusa akabaza ati ariko koko ndi mubi ku buryo ifoto yanjye mutayireba bwa busa bwe yazanye rero banyabusa bakaza kubureba nataho. None bakavuga ati ariko se ubundi ndavuze kuri mubi ya foto y'ubwambure bakayireba kurusha iyo yaberetse yambaye ubwo akavuga ati isoko n'ubusa akarema iry'ubusa. Bakurikiranweho gusakaza amashusho bakora imibonano mpuzabitsina. Ngira ngo twabitangiye mu rwenya dutebya ariko mu minsi yashize uyu mugabo Papiera tubwiye ati munyakire kandi mu mpe Henikeni itari yagiye mu gitsina
karabazi kuko hariya hagiyemo ivide ntihagiyemo henikeni hagiyemo ivide rya henikeni. ibyo rero byose ni ibyagiye bikurura impaka hagati y'abantu kubera nanone amashusho twabonye mu minsi yashize yakwirakwiye arimo aba bakobwa turimo turabona barimo Emelyne n'abandi tuza kugenda tugarukaho biza kurangira bibaye ngombwa ko banakurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB.